Andũ ethĩ nĩo makoragwo marĩ gĩcunjĩ kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ, no nĩ magũmagĩrwo nĩ mathĩna na moritũ maingĩ. Rũhonge rwa Mũtharaba Mũtune kaunti-inĩ ya Murang'a rũkĩte na mũbango wa gũthuthuria mamwe ma moritũ marĩa mamagũmagĩra, ta ũrĩa Immaculate Temba, abithaa mũnene rũhonge-inĩ rũrũ aratarĩria. Tuko na program ambayo inalenga vijana wa Murang'a County. Program is on research. Tunajaribu kuelewa changamoto ambazo vijana wetu wanapitia hapa Murang'a County. Tunajaribu kuelewa jinsi ambavyo tutaweza kutatua hizo changamoto. Uthuthuria ũyũ gũkorwo na ũguni mũnene kuona rũhonge rwa Mũtharaba Mũtune rũnyitanĩire na honge ingĩ iria igũteithĩrĩria ikundi cia andũ ethĩ. Tuko na wazazi, tuko na wale wazee, tutawezaje kuunganika na wote pamoja ili tuweze kufanya shughuli zetu kama vijana hapa Murang'a County, ili tuweze kujua shida zetu ni gani, tuweze kupata suluhu ya zile shida zetu. Na ni wito wangu sana kwa vijana. Hii program inaenda kutubenefit. Tumekuwa tukitazama Red Cross na ule mwangaza wa hii ni kikundi ambacho kazi yao ni kusaidia, it's an humanitarian organization. Lakini sasa wametupea mwonekano mpya kwamba wana empower vijana. Na kuona kaunti ingĩ ta Nyeri ũthuthuria ũyũ nĩ ũrĩkĩte, andũ ethĩ matarĩtwo bata wa kuoyaga ngombo honge-inĩ cia thirikari ta Uwezo marĩ ikundi na kwambĩrĩria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere ithenya-inĩ rĩa gwetagĩrĩra kwandĩkagwo wĩra. No ũyũ nĩ Ruth Njoroge. Tasaidiana kuwaletea opportunities za serikali zile ziko hapa Murang'a. Kwa mfano kuna pesa ya Uwezo Fund yenye inapewa vijana na wamama pia na watu wale wako na disability, na pia kuna wale vijana ni women na wale vijana wako na disability watafaidika hapo, wale wako kwa vikundi. Kuna pesa ingine inaitwa Youth Enterprise Fund yenye huwa inapeanwa katika wizara yetu, na hiyo pesa inasaidia vijana wale wako na biashara. Tujulikana kwa kufanya kazi na jamii zetu, ndio tuweze kuwapatia na vijana nafasi ya kuweza pia kujizungumzia, wajielezee, waseme kwamba je, labda changamoto zipi ambazo ziko hapa ambazo labda hauwezi kuziona kama haujaweza kukaa na vijana wenyewe kuweza kuiangalia. Na kwa hivyo ndio maana tulisema tutafanya utafiti huu katika kaunti zetu za Murang'a na kaunti zetu za kaunti ya Nyeri. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.